Barek baur, pas hazla tei pola ketar ni mong sungsa sangteng, kapang ni takok tei bukuk sang, kaitur ni seleng tei seleng jegrok, sini joto ni langwani bagai, senam naisa kaitur no tei hambai rubaya, tai jora jarawo palwak saki serang sat ni bising tui, kaitur ni kokthai rok no seranglai manmani bagai bo. Pathangnai sa khayangnai subrai Jesu Kristo no belai belai ki hambai kai hambai rubaya. Yes, o sengsara seng tongthok sathok bai. Tai suk dukho bai salbum krenglaija sinilang mawo. Naithok tei kidima sinsa o hayungo. Yes, pailaya bai mangno koplong ko sinilang mawo. Thangnani, phainani, khlainani tai kok ramarago kok narak lainani omorok ungka sini langmani nangkukma samung kaham tei ketar. Yes, kapani takok te bukok sang ani kok sana naimani kiomono thangnayo ang norno kok isa kecarka a kok ngka ang norni thaniyo brirok khorogori hongna sajak mani a kok na tei kisah perangnai henai o talo ang kisah paile angka thangnai tal ni semis Delhi jarni sini general sini tongombai Delhi diocese kabang leaders rok pai kutum laikya norni surima subai balai kaham nongka sini Agartala diocese Monogan diocese Teliamra Khawai Mission Province Jampui Jalani Bisrong diocese Amarpur diocese ni sini kapani leaders rok tai faithful baksa tai lay leaders rok sin motani elders rok borong pai manja bai kyan nui bele kapang serangka tai norong suri tangun bagai kaituna hambai Biliwari census minister hayung gerangai faster growth kiri bai tongmo kapang kasrang man ko kaisi takle bisyo sung 5 countries say baraw ya prebawi ministry eri tongo sini hospital kotor super hospital sini Afrika o first class hospital pati pati suri tongdi tai college ni bagi suri medical college pati pati tai sing registration nainyai kai tin samung mission samung tang ka Cambodia Thailand Indonesia Laodicea aro sini missionary rock leaders rock thanglai jak kai tabo kisa jara kisa sep kahamang kabang wan soka non kogrmani abrang nang tabo kisa jara naul mai serang satani takok te bukuk sena hambai bersiba te poribar no yes mo tharabo eri phaikeba tori phaitokaba sini ketar motor terpura hasteni kok borok sanerong bisingobo motharok omor bisi kebangi phaikeba maturity o sereng thaniyo kaham ke sereng phaiman muni kaham aboni bageno ang barjanaka seng kethang tongsarino potyo klainai Kristen taku bokorno kisamja kurang kalangan hnai tai omo kaisa serang satni bising tui mai komon chai painai table sakani tui khosai nang dihnai samahai abo haise khaknalai tongnani au phaija haike khunjo kaidi tai logi tongdi puilao nung pujo khaidi elambak ni kokno serengmao kaiton hamari tongo elambak ni kokno khnamao serengmao kaiton ni
blessings ewa hamri koplung tongo logi tongdi. Yes rangsangni ani takok ti bukok song tinini sini jut charai khunjo kaisom sugoi khnajaknai kaitore elembakni kok tai khnai paibo nogo elambak naiklai porijaknai srengjaknai poilao phaide haike yasiagra kok kwbang sayawi ini nangkukmani kaitorni kok botoma bwrwirok surifru eba spiritual gathering o khorogo hongoi koloma surimani kokse omo belai nangsugo boni bagi puila kaitorni kok thaise kaham ke khnagardi Kristo takok ti bohok especially bwrwirok norok kisa siring sorok ke mamoi songbaya kubai nokuk parbai nokla parbai sibai tei thanda baike mokhang suyakoi powder sauder lotion tosun pholoinai srapsa poribar kaisa phano bwsa sajuk songai phano saichung phano dol pal baksoi phano mothani bukok songai phano kaham khnagradi ang purinai mohki First Korinni chapter 11 এক Korinni 11 অধ্যায় butang ke 1:17 1:17 ang purinai ang Kristono srengma haino norogbo ano srengdi ang norokno kaham hano tamni hunba norok ano muitu klai mang tongo kia ang prenggi kelangma haino norok tongo ang prenggi kelangma haino norok tongo mani brongkok khnai tongo haipano ang norokno okok sirina nayo haipano ang norokno okok sirina nayo Kristo ungkha joto chwlarokni bokrok Kristo ungkha joto chwlarokni bokrok chwlarokni bokrok sabo male Kristo Jisu saike bihikni bokrok hiksongni bokrok sabo male saisong hiksongni bokrok saisongnai himjago aboni bagino suri laipro sela khoroksasa bokrok ri hungui suri sanke eba kaitorni kok sake bo Kristono saknangyangma klaio kia suri laipro broi khoroksasa bokrok ri hungyawi suri sanke eba kaitorni kok sake bo busaino saknangyangma klaio kok tamangke butang haibo bawo pia suri laipro mani spiritual program spiritual gathering o pia suri laipro buri khoroksasuk bokrokri hungyawi suri sanke eba kaitorni kok sake bo busaino saknangyangma klaio omotoi broi bokrok siljak broi bai mungsa phelaima klaiya a broi bokrok ri hungya hanke a broi bokrok ri hungya hanke bo bukhnai rawi kibima hamo brirok bukhnai rakhe eba bukhnai silki abo lasima sinchase aboni bagai brirok bokrok ri hungthai
Aboni bagai brirok mane brai tama cerai tama okrajak brirok bokrok ri hungthai mongkha kaitorni kokthai mongkha kaitorni kokthai omongkha kaitorni kokthai selarok bokrok ri hungna nangya tamni hinba selarok kaitorno kosol kaitorni sung sasa bai borok bo sungo Pia brirok ke selarokni sung sasa bai sungo tamni hinba sela brini senamjak maya brise selani senamjago omose kaitorni governing ni system governing body ni rejak pia brini bagai sela senamjagya brise selani bagai senamjago aboni bagai no suari rokni bagai saino bokrok hanai phunukna bagai brirok bokrok ri hungthai brirok bokrok ri hungthai brirok bokrok ri hungthai haifano जों subrai bai tongma bai brirok selarokno samongnango selarok brirokno bo samongnango alam box na clear kan kokatam ke or paithak 11 koktam ke brai selani snamjago hnai bono saknanya khlainani bo kokya saini brai mohni bo hik songbo saino sak nanglayang kokya ozon hangsa khambaksa gwnui kaisani kok samani kok hingke tabuk o elambak to ang porika chernani to asuk jora krei tamke ang barbar porima jago nung khardi khabudi konjo kaisomdi omong kha tabuk porpulila number 1 sono buchir naimake bo tradition ni kok saka tabuni Christian rok gobangno faith tradition ni kok buchia saimanya tan ke pu phrangjagiba ang tini tradition kok kisisa sawana te aboni ulo next ani subject rogo faith tradition kok no ang teaching khlain chesta khlaine tamuk sino kok borok puri purka haina hai tradition kok no sambuchi manus tu geng thangka tai english bai purke buchnai bars to samni kok kahai ang norno kaham no tamni hinba norok ano mutu khlaimang tongo Pia ang phrungui klangma haino norok tongo ang phrungui klangma haino norok tongo o phrungui kalangmani kalangjakmani khlaimani abono no English suijake tradition aboni bagino o phrungui kalangmani abono buchimani hankeno Christian rok aboni mul yarung bokri ni kongno busi meng tangta ang tabo King James poriona aike nini mokol te kisa khuluk jagai thanai ang putyo khlaio abo sakok logi tongdi yes khapangni takok te bukoksong norong kharoi khorogori hungna nangmani alambagni kok kisisa khanaka ababai nung tini kaham kite waisa o elambakno khanaka porika hani ang putuk layo dayang tini kethar mothani tradition eba kok bai sajakno khlaima aboni kokno tei asuk to frengya Apostle Paul Jonghor Paul Sadhu Paul bo according chapter 11 verse 2 phangmani kok khana di English by khnayang ke sin kogro ismi sijakno song buchinan balai togoi tongka 11 2 hansa koreni now I praise you brethren that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you keep the traditions
just as I deliver you. Nah, ini mesti kok clear itu kan. Yes, tabu te kaisa sengenya agra di palbak sake. O tradition hungni tamo. Naram baksa siyo hypenang jora komo kisi clear clear. Tradition mane Paul saka keep the tradition just as I deliver them to you. Paul ni kok ngkangke min ke Greek by tradition man kok ke paradosis, which mean that which was delivered mean just hai raza kok a kok by klaimani tong laimani sinilaimani rekai tongmani putyoti tongmani abono tradition. Traditions are simply teachings or practices handed down one person to another person. Abo suijagya kok bahai ke sairajak abo haikeno khoroksa te khoroksan bising te ke abo pass down ngi phayo. Paul bo a tradition kongno suigya kok bro bai ke prengkahanoi suigya. Khak layo kok non kisi chabu chirir kanai. Tabuk kok to amono suripu eba spiritual gathering go brirog ri hungya hanke brirog du ri hungya hanke piaba alambak sago brirog ri hungdi tabu pulila ne phunuk mare ni bising tei ang kichi sa busir naiman kokhi omuse kaisa kok ke kethar mo thani andaro new covenant chini kethar kaitur bai rjakma tongo omno sung poglainya kok rui mutyoma khlainyai omo haya je chini kethar mo thani tradition kri ni abhaya kethar mo thani jeta tradition jago abno sung chini holy tradition no kethar khlaimo kaisa buji jangnai phunuk mare symbol tamo kaisa mari taburong di sini Bharat hani India hani oke kaisa national flag tongo a flag no aro logo tongo abo haino kaisa company tung party ni tung symbol ma tongo rabo saimano congress tung tirpramot tung ba BJP tung je kono party ni flag abno kari India ni flag abo tamo sini ha kotor Bharat ni flag nei sini siniru abo symbol okay abo tamo klaima abo hayungo visible মানে ফুলগুলো they recognizable klayo recognize মানে siniriwo eba saiman ro bangla baike porichoy khlairo maniko ang punuk mari ekba example ke samane kogno bujikana korogor hingmani abo kaisa symbol holy tradition kaita beraja tabuk te kaisa srengri sini kethar motawo kaiba dasa five symbolic tradition kaitar bai rejakma tongo each speak of a significant thought that should not be forgotten ab bibak no belainjang mani abro poklainya kok kerih pokjangnai mania kanadi srengdi kaham ke number one tradition ni kok symbol ni kok sini Christianity number one holy baptism speak of cleansing from sin sang putuk lake baptism na nango oi baptism rajo tamba au kaisa symbol tiyo thangai tiyo hapnani kaitun saleng bono baptism roi saki khlainyani abo tango kaisa mari al magi holy baptism kethar baptism rajam nabo sunga tam sangke
जोंनो सुमसकनि सुसाजाकनि सिम्बलनि मारि फुनुको नम्बर 2 Holy Communion speaks of Christ's death एबा Eucharist सबाइनि पान्दा आबोनि मारितां जों आबोन तां क्लाय आबोंका जिसु ख्रिस्ट थैपाइमानि ब थांनि बासामानि आबोनि ककनो फुनकमानि कक स्पेशली ब थैमानि कक बिनि बाहान ते थै गोथार सुकनाहानि भाइरमानि कक नम्बर 3 Foot washing speaks of humility जिसु ख्रिस्ट ब बिनि साग्रनि याथेक सुका अब हाइनो सिनेमत हारगो संताबो आपनो फलो क्लाइनाय फुनुक पारि क्लाइ सोलायो अब नर्थ तामो ह्यूमिलिटी माने कन्यने सर्विस कन्यने खेतंग लाइने नम्बर 4 मारिनिको सिम्बल निको आबोगे होली किस स्पीक ऑफ फेलोशिप बाइबल साउनर होली किस आबोगे फेलोशिप नम्बर 5 तामो अंग ताबकरादी नम्बर 5 सिम्बल उनका सिन होली ट्रेडिशन नि हेड कवरिंग्स मंगे खरगो ब्रिरक रिहुंमानी अमो काइसा symbols of God's choosing kaitor berjakmani motamo head covering speaks of headships and God's government mongka kaitorni government थांनाय आंसाका जत्तनो न बेबार न फोरनाय तांदि मथावो आबो तामो आबो काइसा काइतरनि डिजाइन ताई अमताम बख्रगो हिउमानि अमंका काइतरनि गॉड्स गवर्नेंस मंका एदमाय हवनि बिसिंतिनो काइतरनि क्रिएशन बिसिंतै आबो उंगै फाइमानि ते आबोनि सिम्बलो तंगै तंगानि क Because these symbols are a visible demonstrations of people who chose to live in obedience to God. Omo tamuba, omo ke o symbol ni bisingtei borogro, kaitorni borogro, borong kaitorni kokno nai tongmani obedient mani kokse. Nung kaitorni kong na yabo nini bepar kokri. Tamke elambak ni kok nawi humble lainnya kesang ke sajak maiki spiritual gathering go je pro mothau khulna payo apro khorokri hungui tongmani khuloma lokmani abo borok niya abo pholatui nung kaitoni kokno rakhogui khlai tongmani klaio Kokata mose जों भाग्य से इही हनै माननाय जों भाग्य से इही हनै माननाय kokta mangatabu in Corinth Paul makes it absolutely clear that this teaching is for everyone in every place who calls on the name of the Lord kokta bangke Korino Paul semina abo Korin mo thani bagay simiya abo joto kaitorno putuklainay haganangini jisuno ringnarong ni bagay omo kaisa bukhausidi omo kok borok sanai tripura Christian bagay simiya khachiro ni bagay Mizoram ni Christian bagay simiya Nagaland bagay simiya Assam ni bagay simiya Arunachal bagay simiya omo joto jisuno ringnai rogni bagay omose khaklayo te kisisa understanding of buci phaiman kananai ang tebu normate ke saitangana khnai tongni belai kam ke khunjo kaijum sukui logi tongdi tangchakte takokte bukoksong especially bukoksong rok narong khanai tongani ang belai pari khapung srangai tongo test tangi tongni khnapi dahaina hai ang jora English bible sauna tai kobroi sauna Many people mistakenly believe that the context of this teaching was a cultural one and thus as such is invalid for 21st century believers. Koktam ganki baksa o khorogori humani abono bol khlainai
Borong putuk klai ti frungo tam nei mo kaisa cultural one. Mo kaisa cultural sing nyai. Borong sai nyai tam klai. Tabung ni omol ni 21st century ni believers no. Borong oma haikena baksa invalid mo honing nyai thangka. Mo belai dangerous ko. Kapani ta kokte bo koksong. Kokhe tamon ke we must not fall into the trap of rejecting certain parts of scriptures while recognizing the rest of it. This is a dangerous road. Koktam ke kapang takubu kuro. Kaiteron soja kokno sung omah ke chini buchi mabai kaiten kok no reject kainye normani abo balai bipodjonok ni lamani kokse. Sung bahai ke se kaitun kok no omo kaitun kok ya mo culture ni kok se nei sung nanai. Tomong aba hengke bahai ke 2 Timothy chapter 3:6 kok no sung follow claim manai aratam saka 2 Timothy chapter 3 verse 6 tam saka sulo alambak ni beba kok no kaiker bai kobul jagai simani. Abo kupunyo perunthani cugo, tatal ni perunthani cugo, samong caya cara thani cugo, kia kaham ke tongnani perunthani cugo. Alam bak ni bebak kokno kaiker kobol jagi simani. Abo ni bagi se seng kaiker kokno waiki reject lainnya abo nung no wan suknya di. All scripture is given by inspirations of God. Kaiken beba kok taisi polai kobol zak mani. Kai nung korto bokong we bahai ke apne reject lainnya wan sukti. Kadadi. God's ways are higher than our ways. Kaitur ni wan sukma bini lama apa sini se balai kukucu. Buni bagai seng konyeneng maka. Love and joyfully obey the word. Balai hamzak na bai kuci klaisi kaikin kok tanja nadi. Angle bisa pungi omno no from sao. Kay believer is church omno practice klai. Baksa mota to balai tuk nai. Baksa hoito ang permuna parang sajige pang nai. Kokri khalok di. 1 John 5:3 tamsa. Remember his commandments are not burdensome. Mutuk lagi, kaitur ni commandment, bini rezakna ni, bini kok sajakna ni, klainnya ni, aborok bardin samia poze hiligya, abor belai klaisi belai kahamse, kok kena sengka. Tabu kok kena ya, abo nini thaniyo, tamke ang kaitur salenggai o molok, sini kolongnai rok, beribu sarok, jeraing tung, kotong tokrang tung, okok no, kanaile nama kaham. Kenawi, tamang naingya abonin bepar, kebunombo majar tardi, dusar di, anobo majar tardi, tamne kemo kaitun kok thanyo, ang norok no ebanono, bisa buci nyateng nai saka sakse. Buci nani abonini, kebuno yang naising nangya, nungse elambak naiklai, sukna habo kak naisukti ini jisu perumahan naisukti elem bakno nong pucuk lai kawasokti awasekok. Angasok sama bai bucina tukpinai kokrui tiaba jara bucinai min hamari koplong nai khasrang nai angta bundrok no laibu mani kobusanai. Omuno belai na komoni kok jara tabuni Kristen rock mo thani laibo ma ebo church history ka sogiya purang jaya abon bagai belai kothi nungi khago gabang ba kai kinu selen rock church history saiman phano abono rugi meya karon hoito tori family logi family
practicing family abo hoito judani bagi panang mano ang abo no blame kaya dengan lai umbata sa church history not only was it an apostolic teaching omo apostle prangkabu simia kaitomni sakori prangakok simia but various early church fathers awi simia tamke ya phangni puilani mothani church fathers borong omono pranglanka klerka tabuni baksa Kristen church fathers sangke borong saimanya borong judase wansui thangmano kiaba itihasno karineng bengjing thangmana laiboma church history church father no karineng kuno duglam te habimanya nang habno kaisa correct na garadi kai such as Augustine of Hippo Saint John Chrysostom Tertullian and others taught and encouraged it. Puila ni church father of Augustine's Hipponi Augustine, Saint John Chrysostom kotor agini sikrung ro theologian ro church ni naikoli phanya father ro Tertullian borong jotono oma heke furung langka te khaba serta. Te Christian denomination ni yapang founder of narong ang bung sai thangana narong sai mi ke what neton ID tai sengna chester khlai the Protestant reformer Martin Luther's wife War One Protestant ya phangni malik khlainyai chengnai Martin Luther ni hi po spiritual gathering ri hui kaitano kolomolo abo clear saja John Calvin Matthew Henry John Wesley taught it as well borongbo omnono ya phango trangi jangka torong naijo borok sabo ang abong sanata bisarak kre from the earliest pictures of the church the women covered their head and norong te kaisa nainge di puila ni early church ni picture borong satok jak pro kharmani thrimani a picture of tangi kalangba o puila ni photo icons abrok tangu phunukba aurok Christian rok ulok phano sijakna bagai borong ni live no borong sei kalangka borong icon rok ri kalangka bon icon nainya ba borong ni patrabo sijak bibangno khorago ri hungjak sunugana tamni bagai borong Paul ni teaching eba mothani je governing aro phung pholok thayo India ni belai kari kalai Indian Christian ro sari tongke hunginyao Northeast Nepal arata muklai chikonte scarf hunginyao head covering klayo okay omono okay oma hake phaitani problem tarok tamo knandi the believers at Corinth did chose to submit to this teaching Corinth ni believers bro omono follow like it klaingyo tongka for Tertullian and early church father writes more than 200 years later the Corinthians women were wearing head covering Corinthian believers to head covering klaichongo history further shows us that the issue of men not wearing head covering did not resurface again until the middle of the 20th century o khorgori hongyangma nabu chengmani o 21st century ni bisungo se omo haike culture mai ngai phaikia when the seeds of thought from liberal theology and higher criticisms bore their fruits in their doctrine om bhaike onkori phaikia ba monke liberal theology the higher criticism of bising se mo onkori phai mo kun bible ni onkori phai mania kok omos kam ke buchina de
tabuk nung chos klaidi nung kaiturni kok thaida rongnai kaiturni kok rinanai eba liberal theology na higher criticism ni bising nang khawjang tongnai aboni ni choice they believer is in church sang jehetu yak mo thangka ba sang faith tradition manka sini motani bokok chung kuno সমস্যা kri jangjal kri kok kri tamke amo jotoni bagai nangmani ko amse yes rangsangni khabri takuk ti bokok sang dari to leri tongkha ang tabuk te kisa kok sai tamu khlake sano a kok sai nai pairi siwano nung koraksa brui hingke aba buma hingke yes nung waisa pun abai klayang ke ba buci kang ke ba khaw hap ke ba nung urna hungi scrap pano hungi aba ke siniri sa pano bas ke yago nai hungi nai Bible kesamung bijak liturgy aba ke bail kenai krusni mari klai motivation habai kesang ke spiritual gathering of klaiman belai abo hamnai tai abo nok bising phanungteng nogo phanungteng sajik songbai dir kenai nang kaitorni kokno nanaba nang komono klaimena abo ini hamari ningnai tai omo khlaike nang sikuni thangna akogya omo khlaike nang hainga akogya ya shar naisik jaknaya nang kaitorni sajak elamba kono samana abon no nanan nakhangke nang hamari manjak maniko kaitorno se khapurdi nang kaitorni sajak ba kaitorno se khapurna bangai khapurdi tongturdi mothao omo naingadaba khakchangdi tai buskango suri tongyani bagai amonong bai suri tong salbrumrum bahake seng senglai mano kurung bulta bucidi tangke meno nangka barbar khanadi tai buskango an bai suri tongni tang faith tradition ni kokno tei rangnani wan suri tongo taulen season ba buskango good friday extra sunday fight tongo suri di aboni message rokti setui phai mana bagai kaham tongoi di joto nai tongnai khnai tongnai joto denomination ni bokok sono takuk sono surai yungrang nokong khakchang martheng nono prongteng sengjo tanba phorangai tongtheng homo sakok kaham tongmai di God bless you all.